Sekali lagi cek low 2 3, cek 1 2, cek low 2. Sekali lagi bagi jamaah yang masih di luar dipersilakan untuk masuk ke dalam, khusus laki-laki dipersilakan langsung masuk ke dalam tanpa membawa bendera. Kami ulangi lagi, kepada jamaah laki-laki diperkenankan langsung masuk merapat ke dalam tanpa membawa bendera. Untuk jamaah yang bawa bendera, mohon dengan hormat untuk berada di luar. Dan untuk jamaah laki-laki yang masih di belakang, dimohon untuk bisa merapat ke tempat yang telah kami sediakan. Kami ulangi kepada jamaah laki-laki yang masih di luar, monggo dipersilakan masuk dan tidak membawa bendera. Terima kasih. حب النبي على الإنسان
الإنسان مفترض حب النبي حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور ببرهاني من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان يمم نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حمانا بنا طه المختار يمم نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حمانا بنا طه المختار واقصد حمانا
Halo. Halo. Tahlil singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwajihi wa zurriyyatihi ala niyatika yang Syekh Abdul Qadir Rajulna Syekh Ma'ruf Masyayikhina Broso Jazuli Masyayikhina Sarang Masyayikhina Boyo Sembah Manaf Masyayikh Bendo Syekh Khozin Syekh Hayat Mbah Hamid Mbah Syedwan Jaddatina wa jaddik ma baina wa baikum usanni Allah Abah Hashim Mi Maryam Hajjah Mahbiyah wa ustadihim wa usulihim wa man intasaba ilaihim hatta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sirri asri wa barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun ma'bud. La ilaha illallah hayyun baq. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أجركم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد من شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أوصل ثواب ما قرأنا إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميع أزواجه وذرياته وآل بيته من الأنبياء المرسلين والصحابة والتابعين جميع أولياء الله تعالى خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ القاسم الجنيدي الشيخ بهاء النقشبندي أولياء التسعة أولياء هذه البلدة هؤلاء نزورنا ونزور إلى مقاماتهم ثم إلى حضرة جميع مؤلفي كتبنا وجميع مشايخنا وإلى حضرة من اجتمعنا هنا بسببه Kiai Hashim Rafi'i wa zaujatihi Bunyai Maryam binti Abdul Ghafur wa ila hadrati Ning Lulu Mahmiyah Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum Allahumma ja'alna bi barakatihim minas salimina min afati dunya waddin Allahumma ja'alna bi barakatihim min ahli ilmi wa ahli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa tilmidatina min ahli ilmi wa ahli khair Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan mubarakan nafi'an nafidan min yaumina hadza ila yaumil qiyamah waj'al ahlahu min ahli ilmi wa ahli khair wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisir asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cek tes tes cek low cek satu dua cek cek tes cek Mike mas pada no vokale mas. cek tes Pada no sing iki. Iki enak iki. tes ciklo cek tes cek tes ciklo cik cek low ciklo cek low cek ya Hannan ya Mannan ya Qadim al-Ikhsan fakhruju nikmal
رحيم رحيم الله كريم 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 رحمن رحيم 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 بذكر الله وصحب رجال الله أكثر بذكر الله وصحب رجال الله حتى تفنى في الله ثم تلقى بالله حتى تفنى في الله ثم تلقى بالله جمع همك في الله ما باقي إلا الله جمع همك في الله ما باقي إلا الله يظهر لك نور الله لا يحمي فضل الله يظهر لك نور الله لا يحمي فضل الله بذكر الله وصحب رجال الله أكثر بذكر الله واصحب رجال الله حتى تفنى في الله ثم تلقى بالله حتى تفنى في الله ثم تلقى بالله صلى عليك الله يا خير خلق الله صلى عليك الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله بذكر الله وصحب رجال الله أكثر بذكر الله وصحب رجال الله حتى تفنى في الله ثم تلقى بالله حتى تفنى في الله ثم تلقى بالله وإن اكتفينا بالجسم الجسيم لكانت الدنيا كناك النعيم وإن اكتفينا بالجسم الجسيم لكانت الدنيا لنا كالنعيم لكن امتناز نعم الكريم فكنا بالدنيا كما في الجحيم فكنا بالدنيا كما في الجحيم أعطيتنا يا ربي أنواع النعم ففزنا بالعطاء أولى السنم لكن بحرص الدنيا وطول الأوهام أردت عن الأمور وعن المستلزم وإن اصطحبنا بقلب سليم لقد اتحدنا بجمع صريم
Loh, mohon perhatian kepada khususnya jamaah putri, di lantai 2 disiapkan layar bagi para ibu-ibu atau para jamaah putri. Silakan jika tempatnya tidak muat di bawah, jenengan ke lantai 2. Di lantai 2 disiapkan layar. Jangan khawatir, tetap Anda bisa melihat acara ini. Mohon kerjasamanya karena di tempatnya sudah tidak muat. Mohon para ibu bisa naik ke lantai 2. Terima kasih. Cek. Bas. Cek bisa dulu cek. Cek. Mic terbang mas, nambah kayak bass. Apa nanti lagi? Volume tambahi. Cek. Nomor 30. Apa itu 30? Coba. Iku mas, Miki mas. Cek. Salatullahi wassalam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi ذوي القرآن
أزكى تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تسرى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطو خطاك فاز وأفلاح تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطو خطاك فاز وعفلا على الشباب جمعت بصفات كل الأنام الله رآك على الشباب جمعت بصفات كل الأنام والوحي نزل عليك في الغار وأوحى إليك 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 جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يهد خطاك فاز وأفلاح تسليمي تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تسرى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخلق خطاك فاز وعفلا نبي محمد نبي آخر الزمان أمتي سنورها نبي محمد هذه جنونية يا bersinar abadi sepanjang masa Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita Nabi Muhammad bagai pelita cahayanya di atas cahaya Wahai kaum muslimin muslimat sampaikan sholawat salam Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin siril ula Ya Rabbi salli
Sofia iku bibi Sayyid Hashim iku buyute Abdul Manaf iku janggae Sayyid Qusay iku warane Kilap udak-udak siwure Kilap udak-udak siwure Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Cek. Cek. إن شئت أن تحيا بكل أمان Allah Allah. وتظل في ملأ الأحزان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأمان Allah. فعليك بالقرآن فعليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي ينجي من النيران فيه شفاء للصدور ورحمة فقرأ لكي ترقى إلى غام العلا وتنال في الغرفات خير مكان. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Ya Rabbi ya khayra mu'adin Allahu سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لمفتقاري
إلى حضرة والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وإلى جميع المسلمين والمسلمين من عامة خصوصا جميع أرواح من أمر هذه البقعة وخصوصا لروح Badrul Salim ya Jasim Nur Yasim Rafi'i wa khususan lahi Abi Hasim Rafi'i wa Ummi Maryam wa ukhti Lulu Mahmiyah Jati Abdul Ghafur Jati Rafi'i Jaddati Ruqayyah Jaddati minnatun minallah wa khususan la jami'a saykhina khususan la ruhi ila saykhi Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Yaman bin Daud Jabal bin Fadil ya Jazuli bin Usman wa usulihim wa furu'ihim anallahu yu'li darajatin fil jannah wa yuskinuhu nul jannah fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammad. Al-qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mamat wa ba'du. Hadratal kurama wal fudala, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para asatid wal asatidah, wa khususan yang saya hormati Kiai Haji Abdullah Muhsin Hashim, Kiai Haji Ma'ruf Hashim, Kiai Haji Muhammad Hashim, Gus Ahmad Abdul Qadir Al-Jailani Jasim, beserta semua segenap keluarga besar Bani Hashim dan Bani Jasim, dan semua santriwan santriwati, para hadirin, simpatisan dan alumni. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita akan bersolawat bersama, tentunya dengan hati yang riang gembira, nggih, dengan suara yang semangat lantang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan barokah solawat yang kita baca Pondok Pesantren Al-Hashimi tambah maju, tambah barokah. Dan mudah-mudahan santriwan santriwati mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Sallu ala Nabi Muhammad. Faya ayyuhar rajuna milhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'yah jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa ya man yakhtu
وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي حصه بالفضيلة يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا suaranya يا ربي صل على محمد الله يا ربي صل عليه وسلم الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي صل عليه ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي بإني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأغثني أنت معتمدي فأغثني أنت معتمدي رسول الله والبدوي برسول الله والبدوي صلى الله عليه ورجال من بني علوي سلكوا
أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا نبينا suaranya لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله صلى الله عليه يا نبي اشفع لنا اشفع لنا يا رسول الله اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله صلى الله عليه يا حبيب الله هيك تسيكو يا رسول الله تهرب شفاعته يا حبيب الله اشفع لنا يا رسول الله اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله صل عليه شفاعة غير البرية نظر إلي angkat tangannya ma anta illa kanzul Allah غير البرية نظر إلي صلوات خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي فضل وتجعل جد لي بوصل قبل المنية
وسلم قبل المادية خير البرية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية صلاة ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي بذكري حيا ما دام قلبي بذكري حيا خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية محمد يا أبا الزهراء نرجو نظرا محمد يا أبا الزهراء نرجو نظرا أرى الكوبة الحضراء ليلا ونهارا ليلا ونهارا يمم نحو المدينة أرى الأنوار وقصد حما نذينا طه المختار يمم نحو المدينة أرى الأنوار وقصد حما نذينا طه المختار وقصد حما نبينا طه المختار محمد يا أبا القاسم إني هائي محمد يا أبا القاسم إني هائي ما ستقبلني قديم بين الحضار بين الحضار يمم نحو المدينة صلى الله عليه دار الأنوار واقصد حما نبينا طه المختار يمم نحو المدينة دار الأنوار وقصد حما نبينا طه المختار وقصد حما نبينا طه المختار طه المختار الله 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 يا قاصد بيت الله 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 يا قاصد بيت الله سلم على المحبوب طه رسول الله سلم على
salli wa sallim daiman abada. Suaranya ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Semuanya jawab Nabiullah Muhammad. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Muhammad maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku Nabiullah Muhammad maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا ما مضى كرامي مولاي صل وسلم صل عليه أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي شفاعته هول من الأول مغتنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Muhammad namanya Nabi kecintaan, diutus ke dunia untuk jalan kebaikan. Wajahnya rupawan bagaikan purnama malam yang menyinari di setiap kegelapan, yang menyinari di setiap kegelapan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdan
وسلم. Gimana kalau saya duet dengan Gus Ali? Setuju? Duet Alamati Anak Soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi saya minta para hadirin semuanya angkat kedua tangannya ke atas bersama-sama. Angkat kedua tangannya ke atas semuanya tanpa terkecuali. Mas-mas, mbak-mbak, semuanya para hadirin yang mengangkat tangannya mudah-mudahan qabul hajat. Shallu ala Nabi Muhammad. Mbak-mbak santri, mana tangannya ini? Ayo yang semangat. Angkat kedua tangannya. Ngapunten Kiai. Ngapunten Kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba tangannya di atas dua-duanya semuanya. Di sana kok nggak ngangkat tangan? Nggak mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamat anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kadihil lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah, lambaikan tangannya. Sholli alaihi Ya Rafi'a syani wa daraji atfat yajiratal alami ya uhailal judi wal karam. Apa telu asing bocah ukomarang gawe becik Kaping papat sing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Apa papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang awulane. Kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang awulane. Lambaikan tangannya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji atfat yajiratal alami ya uhailal judi wal karam. Iku saking ulama alamate bocah ingkang dadi cucu. Iku saking ulama aweh pitutur alamate bocah gawe cucu. Iku saking ulama aweh pitutur alamate bocah ingkang dadi cucu. Muka-muka kita bisa ngelambangi dunia akhirat antemu bilangi. Muka-muka kita bisa ngelambai dunia akhirat. Angkat suaranya semua. Ya Rasulullah, salamun alaik sarang
عشاني ودرجي عطفتي رات العالمين iku saking ulama alamate bocah kada dijojo iku saking ulama aweh pitutur alamate bocah dadi jojo Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur. Saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur. Moga-moga kita bisa ngelambagi dunia akhirat antemu bilagi. Moga-moga kita bisa ngelambagi dunia akhirat antemu bilagi. Yang semangat tangannya ya Rasulullah salamun alaika rafi'a syani wa daraji atfat yadi radal alamin ya uhailal judi wal Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ويتم نعمته عليك ويهديك إلى صراط مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدر مضى الأمر من ليا محمد
محمد وانقضى لم تسمح لي الأيام أم أنظر الحجرة مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء يعطاك حوضا وكوثرا يا عيني ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. صلوا على النبي محمد. يا حبيب يا حبيب يا حبيبي كيف أشكو وأضام وفؤادي قد بدا بدي فتحلل ومغوال لما بدا كل نور بالسنا خير الأنام خير الأنام يا حبيب يا حبيب يا حبيب يا حبيبي كيف وفؤادي قد بدا بدي kembali lambaikan tangannya ya Hanana semuanya ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana usabi sabail madani wa lutfan ma'ani lahu fil khalqi thani wa alayhi arsalallah ya Hanana ya Anana ya Anana ya Anana ya Anana ya Hanana ya Anana ya Anana ظهرت المؤيد بدور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بدور النبي أحمد يا حنانا بمحمد ذلك البذل من الله sarang-sarang ya Hanana 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 Allahumma salli wa sallim sayyidina عدد ما
salatan daimatan ikan asin dimakan kucing langsung habis kucingnya lari percuma punya wajah glowing masih sendiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Habis ini kita akan lanjut sholawat lagi, tapi sebelum lanjut sholawat, mari kita dengarkan mau'izah hasanah dari beliau Al-Habib Ahmad Muhajir As-Segaf. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sedaya para alim ulama, para kiai, para asatid, para sepuh lan bini sepuh, para santri lan santriwati, wabil khusus pun rame ki ambek niki. Pun rame ki ambek. Khususipun dumateng keluarga besar sahibul haul almarhum ila rahmatil hayyil qayyum Kiai Al-Haj Hashim ingkang mugi-mugi sedaya angsal barokanimun para aulia. Amin Allahumma amin. Barokah sahibul haul. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa dumateng guru kula lan panjenengan Yai Abdullah bin Yai Hashim ingkang mugi-mugi diparingi panjang umur, sehat wal afiyah, zahir maupun batin, saged istiqomah bimbing kula lan panjenengan kangge keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Lan dumateng putranipun akhina fillah walillah Gus Ali ingkang mugi-mugi ilmune diparingi ilmu ingkang manfaah, ingkang mugi-mugi dados anak ingkang banggaaken leluhure, dados anak ingkang manfaat dunya akhirat. Amin Allahumma amin.
lan sedaya hadirin hadirat rahimakumullah. Sholawat niku kula lan panjenengan niati kangge keselamatan dunya ngantos akhirat. Keranten sholawat niku magnet terkuat supaya entuk rahmati Gusti Allah. Kula lan panjenengan iki selamat dunya, selamat akhirat niku ditulung kali rahmati Gusti Allah. Mulane napa malih teng bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban niki bulan sing dianjurno supaya kathah sholawat teng Kanjeng Nabi. Napa keranten bulan Sya'ban niku turune ayat perintah sholawat teng Kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulane Kanjeng Nabi niku nate sujud teng Gusti Allah, sujude niku lami. Muji teng Gusti Allah sujud sampai dikira kali sahabat wonten riwayat Abdurrahman bin Auf niku dikira annahu kubit. Kanjeng Nabi niku sedo krana napa? Krana lami sujud teng Gusti Allah. Saking suwene sujud niku dikira Kanjeng Nabi sedo. Dienteni kali sahabat mboten lami Kanjeng Nabi bangun dari sujudnya. Ketika Kanjeng Nabi bangun dari sujudnya, Masya Allah, wajah Kanjeng Nabi niku berseri-seri, bergembira luar biasa Kanjeng Nabi niku. Sampai kali Abdurrahman bin Auf niki ditangleti, ya Rasulullah, ma ra'aitu wajhaka bihadhihi talaqah wal bisyr. Kanjeng Nabi napa jenengan niki wajahnya sekarang berseri-seri, berubah, senang luar biasa. Maka Kanjeng Nabi menjawab, "Lho ya napa kula mboten seneng sahabat? Ketahuilah cita-cita kula niki dawuhe Kanjeng Nabi, umat kula niki harisun alaikum." Cita-citane Kanjeng Nabi niki sedaya umate selamat dunya, selamat akhirat. Selamat dunya, selamat akhirat niku kudu entuk rahmate Gusti Allah. Ya napa kula gak seneng? Kanjeng Nabi dawuh, wong sing sholawat nang aku ping 1 sallallahu alaihi biha asyra dibales kali Gusti Allah diparingi rahmat 10. Siji dibales 10. Lah umat kula niki ternyata lek kate selamat gampang, pokok akeh sholawat teng Kanjeng Nabi. Lek akeh sholawat teng Kanjeng Nabi, akeh entuk rahmate Gusti. Lek entuk rahmate Gusti Allah, insyaallah selamat dunya, selamat akhirat. Lah niku sing garani kula seneng sampai wajah saya bersinar, berseri-seri, bergembira keranten keselamatane umatku niku diberikan kepada umat sing seneng sholawat teng Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane para rawuh ingkang minulya, sholawat niku ya sing adab teng Kanjeng Nabi, lek saged dihadirno di hadapan kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo asal-asalan pokok sholawat. Ojo asal-asalan pokok sholawat. Ya nopo carane lek Kanjeng Nabi ndek ngarepku seneng ndak kira-kira lek kula sholawat kaya ngene. Keranten iki amalan sing langsung nang Kanjeng Nabi, disampekno nang Kanjeng Nabi. Potongane sing kena, pakaiane sing kena, sing adab nang Kanjeng Nabi kados ngeten iki seneng ditinggalini. Wis cukup ngangkat tangan tok rek.
Angkat tangan tok wis cukup ngene-ngene tok gak apa-apa, ojo terus diputer-puter ngeten. Apa meneng sak ngadeke iku kelenger niku biasane. Lho niku amalan sing langsung disampaikan teng Kanjeng Nabi mancing rahmate Gusti Allah. Lah, kula jenengan kula paringi resep nggih. Kula mboten lami-lami ya, ngapunten ya. Kula mboten lami-lami. Keranten kula nggih mboten saged gosidah, lek suaraku enak ya tak barengi wau niku. Sinten Gus Ali? Niki sinten? Gus Ahkam. Nggih. Kula sareng nggih. Saking swara ya gak pati enak menenge flu. Kalau sampean koyo ngene ya rada mblenger ya wong iki tok sing tak pidato ini. Para rawuh ingkang minulya. Majelis kados ngeten iki sayange ana niku jarang-jarang. Maulid kadang-kadang seminggu sekali. Isok-isok saulan ping 2, saulan ping 3. Lah kula jenengan kesempatan sholawat akeh nang Kanjeng Nabi niku ana ndek majelis sholawat. Wis jujur-jujuran nggih. Ndelok potongane sampeyan iki wis sholawat ana ndek majelis tok. Tahu sampean boten, Bib. Kula lek kate turu niku gak luput sholawat ping 100. Wonten. Gak ono separone 50. Sing ono yang ngelok HP sing glowing niku sing digoleki. Mboten enten. Lah berarti majelis-majelis kaya ngene niki ngelingno nang Kanjeng Nabi. Berarti kula jenengan kiyambek niku kudu ana sing ngelingno nang Kanjeng Nabi. Lek ngenteni majelis tok kadang-kadang seminggu sekali ya untung-untungan. Isok-isok saulan sekali. Wonten siji resep. Kula jenengan iki lak kepingin dadi sing ahli sholawat sih. Ahli zikir sih. Kula palingi resep nggih. Niki resepe saking Kanjeng Nabi mboten saking kula. Napa dawuhe Kanjeng Nabi? Nggawa tasbih. Nggawa tasbih. Wonten riwayat Kanjeng Nabi niku dawuh napa? Ni'mal mudzakir as-subha. Zaman sak mangken niki napa malih? Sesuatu sing paling sae ngelingno kula jenengan supaya sholawat, supaya zikir niku tasbih. Niku tasbih. Jenengan niki ningali tasbih elinge napa sih? Eling zikir. Tuku tasbih niate kangge zikir gak ono. Kula tuku bas tasbih niki niate gawe apa? Gawe kalkulator gak ono. Gawe ngitung chip gak ono. Wapuk kon. Dihapus niku pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Make sing buyar niki cip-cipan niki. Wonten ta ya? Tambah sugih ta kok. Tambah melarat apa tambah sugih? Melarat. Melo ae wedok-wedok. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho tuku tasbih pasti gawe zikir. Lah tasbih niku mulai zaman singen wonten. Memang tasbih niki paling sae sesuatu yang mengingatkan kepada Allah. Mulai zaman sahabat akeh sing tasbihan bojone Kanjeng Nabi ki ambek. Kanjeng Nabi niku melbu teng kamare Sofia. Bojone Kanjeng Nabi wonten sing namine Sofia. Kula tasik dereng wonten garwa sing namine Sofia ya. Menawi wonten kula pesen. Garwane Kanjeng Nabi niki namine Sofia. Kanjeng Nabi melbu teng kamare Sofia. Sofia niki nyimpen watu akeh. Watu niku jumlahane kuwatah. Ningali watu Kanjeng Nabi tanglet. Lho, watu iki gawe apa Sofia? Napa jawabane Sofia? Watu niki Kanjeng Nabi kula salap di panggon salat kula damel napa zikiran teng Gusti Allah.
Watu niki tak gawe tasbehan. Jumlahnya watu niki 4.000. Jadi sholawat zikiran jumlahnya sampai ping 4.000. Alhamdulillah. Lah dengan berkembangnya zaman, tasbih niku digawe gampang malih. Dikumpulno dadi 100, dadi 99, saben 33 wonten tondone nggih to? Jumlahnya 100, wonten sing dados napa gelang. Jumlahnya 33 digawe zikiran. Tasbih niku digawe napa jenenge? Dengan berkembangnya zaman diberikan kemudahan. Luwe gampang malih zaman sak mangkin, zaman digital niki. Tasbih dadi cincin. Gampang digawe, gampang eling teng Gusti, gampang gawe sholawat. Murah nih regane 10.000 paling, 5.000, 8.000 paling hadirin. Daripada lah niki sing warna abang niki hadirin. Niki entuk larange tok wis gak mampu tuku sampean wis. Entuk larange tok. Tapi yo gak tahu eling nang Gusti. Kula mawon ben gelok niki eling dhuwit tok wisan. Payu piro niki? Paling ya lek gak payu-payu baru digosok ambek sholawat ndang payu. Wonten sholawat niku sing garani payu niku wonten. Menawi purun jenengan teng markas kula paringi ijazah. Sholawat garani payu. Lah niki. Tapi sing murah niki ngelingno nang Gusti Allah. Lah kula jenengan niki banyak waktu yang terbuang hadirin. Lek jenengan nyekel tasbih pasti eling nang Gusti Allah. Didi eling, akeh ilingi nang Gusti Allah. Mulane wonten setunggal tiyang niki mimpi Kanjeng Nabi. Mimpi Kanjeng Nabi, matur teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, uridu an asma'a minka hadisan bila wasitoh. Kula kepingin mirangaken hadis ndugi jenengan langsung tanpa perantara. Dijawab kali Kanjeng Nabi, ada 3 amalan salah sijine manit takhoda subhatan, sapa wong sing nyimpen tasbih, nggawa tasbih. Gawe zikir gak digawe zikir, kutiba minadzakirin, insyaallah digolongkan bersama orang yang ahli zikir. Napa? Nggih. Granten banyak waktu kula jenengan iki nganggur gak digawe zikir. Napa? Gak ono sing ngelingno. Lek nggawa tasbih pasti eling nang Gusti Allah, pasti digawe sholawat. Kalau jenengan berangkat kerja kadang-kadang perjalanan 10 menit 15 menit jegideg tok baru ndek sepeda motor jegideg tok gak digawe coba nggawa tasbih ayo gelok tasbih eling sik sholawat ping 3 ping 5 ping 10 lu mending daripada gak blas ngoten lho mending entuk 10 entuk 20 mending hadirin daripada gak blas jegideg tok apa meneng sing mulai kerja niki sing wis mulai kerja sore biasanya Masya Allah mulai kerja mari adus lungguh teras rokok nyepak kopi nyepak disumet rokok ambek noleh langit tes kaya wong paling sugih sak dunya lek wis ngoten niku. Lu coba ono tasbene. Sik gak enak lek langsung rokokan langsung ngopi. Njukuk tasbene sholawat ping 10 wis. Ping 10 tok ae mari sholawat ping 10 dekek sumeten aja siji rokoke 10 pisan lebokno gak apa-apa. Lho pokok ono lek nyekel tasbih niki ono waktu akeh waktu sing digawe zikir. Jenengan ngesak ayo. Nganggur lah biasane ngeraye kesak. Ono rokok metune rokok, ono HP metune HP. Coba nyekel tasbih ngesak tasbih. Lek kula jenengan iman teng Gusti Allah, ngerayai kesak ngene kate njukuk tasbih, kate njukuk HP, kesenggol tasbihne lak gak enak arek. Lu ono tasbih dhisik ya yo. Rokok apa HP? Ono tasbihne sik sing metu, sik gawe dikiran dilu sholawat Allahumma sholli ala Muhammad ping 3, mari ngono lebokno baru njukuk HP, baru njukuk
rokok. Lek nggawa tasbih akeh eling nang Gusti Allah. Lek maulid ngeten iki ngelingno kula lan panjenengan seminggu sekali, saulan sekali, saben maulidan eling nang Gusti Allah, nang Kanjeng Nabi, tapi ndik njaba gak eling nang Kanjeng Nabi. Tasbih niku setiap saat ngelingno kula lan panjenengan teng Gusti Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi insyaallah kula lan panjenengan dados tiang-tiang sing ahli sholawat nang Kanjeng Nabi, entuk rahmate Kanjeng Nabi, selamat dunia, selamat akhirat berkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin niki ingkang saged kula sampaiaken, mugi-mugi dados tambahan ilmu ingkang manfaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, Bersama-sama suaranya. Anta syamsun, Kaulah penerang hati kami ya Rasulullah. Terangi hati kami dengan syafaatmu ya Rasulullah. Oh anta syamsun, Anta nurun fawqa nuri, Anta iksiru ghali, Anta misbahus suduri. Sallallahu
Muhammad. Pandanglah kami ya Rasulullah, kami semua mencintaimu ya Rasulullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah semuanya. Astaghfirullah minal khataya, awite ingsun arang syi'iran kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kani'amatan rino wangine kalpo pitungan rino wangine kalpo pitungan ya Rasulullah. Balakal priya wanita aja mung ngaji syariat bloko urpil terdongeng nulis lan moco tembe burine bakal sengsara dambe burine bakal sengsara ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji Sallu ala Nabi Muhammad.
Ini ada sumbangan qasidah juga dari Gus Ahmad. Tepuk tangan untuk beliau. Gus Ahmad bin Kiai Jasim. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo Gus. Bismillah. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم وصل على محمد يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين أنت حبيبي أراك والقاك وفرح بنداك طه جد بنظرة إلي طه يا عظيم الجاه طه جد بنظرة إلي طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم صل عليه يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله يدحو الخدين يا واسع العينين أحلى ابتسامة بابها علامة يا سيد الكونين أبيض حلو الخدين يا واسع العينين أحلى ابتسامة أبهى علامة يا سيد الكونين انت حبيبي اراك والقاك وفرح بنداك طه جد بنظرة إلي طه يا عظيم الجاه طه بنظرة إلي طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي
بحبك مغرم صل عليه يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول Allah. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Gus Ahmad bin Jazim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fahtazzal arsyu taraban wa istibsyara. وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صافي المبرد مرحبا مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ampuni dosa-dosa kami ya Allah ببركات الهادي محمد يا الله عليم السر وأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى شرف الرسل محمد وسلام المستمر كل حين يتجدد
مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Acara selanjutnya, acara yang terakhir ialah sambutan atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hashimi yang akan disampaikan oleh beliau Gus Ali. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para hadirin, para hadirat ingkang kula mulyakaken, segenap keluarga besar Bani Hashim, Bani Jasim dan seluruh keluarga besar Bani Nur Salim. Tak lupa kepada seluruh santriwan santriwati Pondok Al-Hashimi dan juga semua santri-santri Yai Hashim Rafi'i. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita kepada jalan yang benar. Teng mriki kula dipaksa, saya dipaksa untuk menjadi sambutan atas nama tuan rumah oleh beliau Gus Riki ini. Ya. Saya ucapkan terima kasih beribu-ribu terima kasih kepada segenap hadirin yang hadir di dalam majelis ini, terutama kepada sound system Rama Audio, Raja Putra dan Rizky Buah yang telah menyumbangkan salon-salonnya kepada kami. Dan juga kepada para banser yang telah ikut opo iku lah wis lah, ndak iso ngomong ya aku. Pokoknya iku wis berpartisipasi ya Gus ya. Salah Gus, salah dikit nggak ngaruh kan ngono. Apa berpartisipasi? Wah. Saya nggak bisa ngomong kayak gitu-gitu Gus. Nanti juga bisa. Tak lupa kepada beliau
akhina fiddin. Beliau ini adalah paman saya. Beliau adalah mutu manikam sakti di acara ini. Beliau tubuhnya agak gemuk tapi bermanfaat sedikit. Beliau Gus Ali Huwairizmi Isdabahu Rabbuhu Al-Hasni bin Nur Ismail Jasim. Beliau niki ngapunten masih lemu koyo ngeten niki nggih manfaat. Lemu rada mboten ganteng, gantengan kula tasian. Nun sewu nggih. Gantengan kula tasian. Ya. Nggih. Beliau niki yang mengajak saya untuk mengundang beliau Gus Hafizul Ahkam. Kalau tidak ada beliau, niki nun sewu cuek niki. Ya, kuncinya ada di beliau. Jadi siapa saja yang ingin mengundang mitung Gus Riki mawon. Tapi yo ngoten-ngoten beliau adalah putra dari Kiai Nur Ismail Jasim. Soale teng Al-Qur'an niku kan pun dijelasaken wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan. Jadi di situ dijelaskan bahwasannya di kitab Sawi niku dijelaskan bahwasannya kesolehan, kealiman orang tua sing alimun wa 'allama bi ilmihi niku bisa memberikan manfaat terhadap putra cucu-cucunya. Sampai dikatakan niku 7 turunan, wakila 10 turunan. Lah beliau niki putrane Yai Nur Ismail Jasim. Yai Nur Ismail niku putrane Yai Jasim. Yai Jasim putrane Mbah Nur Salim. Nggih. Dadosi beliau niki masih kok ngeten nggih nun sewu gandengan kula. Nggih, jujur kula. Nggih niku sasik manfaat sangat. Nggih. Dan tak lupa kepada tamu undangan kita, beliau Al-Habib Muhajir yang barusan sudah memberikan mau'idhah hasanah kepada kita, dan juga beliau Gus Hafizul Ahkam dari Probolinggo yang mau datang ke sini jauh-jauh. Ngapunten niki harus diingat kembali bahwasanya beliau niki sudah nikah ya. Khusus para putri-putri, beliau ini sudah nikah. Jadi jangan mengharap lagi lah, mengharap sama saya saja. Pun ngapunten, pun rame-rame boten eco kali umi kula. Mungkin kula diseneni, boten ngapunten. Nggih. Boten Gus Hafizul Ahkam niki sae sangat boten cuek, boten anu. Pokok dawuh beliau siapa saja yang mau sowan 24 jam Gus ya. 24 jam itu buka pun. Mau bertanya bahas masail apa, beliau juga alim alamah. Tidak kalah dengan saya. Wah. Enggak, saya masih bodoh. Enggak tahu apa-apa. Dan segenap para panitia, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena sudah berpartisipasi. Itu loh, angel ngomongnya. Ya sudah itulah. Dan semua kepanitiaan rapatnya ini berapa kali ini acara ini tidak akhirnya ya jadi acaranya, alhamdulillah. Mungkin itu saja yang hanya bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdi yafi namai kafi mansidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
اللهم اجعل معهدنا هذا معهدا مباركا نافعا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salah itu murni kebodohan saya. Jikalau ada benar